पाउचेरी युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मिडई फोरब एस द लिस्ट चनब मणिपुर लेंगाकना सेंटर द रिकमेंडेशन थाबी गदबने MSA मणिपुर यूनिवर्सिटी मिडई हाइरिबा फोरबसिगी तुंगी मराइबा किदब खंथबिरगा मणिपुर लेंगाकना अथुबा मतमदा फोरबसिबा शेड्यूल ट्राइब एस द लिस्ट चनब रिकमेंडेशन सेंटर थाबी गदबनी आइना मिडई स्टूडेंट्स एसोसिएशन MSA मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेरोल अमना हाइरे Zero les dahai thenglabasu thengna phurupsa singna masana masaba kanjana bagidamak SD category chandura constitution ki ngaklo thamabuna asengba khongthang oigani aidun lawrak liba kholawasi association nasu sawgatuna lakhibane laiminariba I mari singnasu ihawasi lana wanana bahuna bidana ba apel tawrakle ihawasi adungai mieng sanba watpa ipa ipu singi section lodaba khongpham amakhak chungthokse duna ariba yelomi oiriba mitai phurup asigi lol sakdam Nad sanabina singba kanjana ba khongthang amakhakne kumja lising amakasa panifuga mapanda manipurna India da hek tin ba mikupta gi mitai aiba forbasi minority oiduna lakhrabani aire amarom da lisang sitna himingdari ba forb sing marakta su punna hingminasi airabade forba mana amaba ikai khumdaduna nungsina tengmangna ba sangane adudi nataduna aikoi nuairaga loire noigi dikhangde airaklabadi singi singmi tamigi yelo marita sauna kai balakani laibaki aruba tangka kya da ayat papiraga Noai jabat double game sanaba asum gumbara myo khojo kharana chungera langira midaina ba tawrabade yetuna ta laigani aibagi mawo ulakbasi laibak thibane aduna di aikhoisu aikoina phanghinglibadu phangdaba jade harakpa tabane haninglibo wafam di karigum maram cha de khanbiragadi karigi aduksu ningdol pombiribano mipaiba phawirabano aina hanglakle aikhoigidi hingba amasung sibagi wang paraklabani aduna midai gi sentiment soknarbu honaduna phajaraba Singmi tamigi nuksi mari asibu thugaina da bahona daba punamaki yai phabu oigane sangchili be hawasi maram chai natragana chade natragana pandamasi phangpham thogi natragana thokte aibadudi lenga ki mari leinaba authority na lepsasanu aikhoi gi hona pham thokpa hona minase nakanda gi di kaksa bi sabirakanu yau asigi nungi asan pameng demitei phurupso hingba duga leminari ba saksu saksa ngasam hana bai hello phurupsing ase tek da kaidana nuksi chanan punna hingmina badune aire Asigum lapa maram chaba iho osida mitai puruk ki lawmi sinmi oza mairoi aiba wangong loina singba section khotimana nga site saugarbam thokle purpasi wa purupsa ekona ka hawda budi tungge mirol sing aikoi bathina se hewragani laiminari ba purupsa sing da tengbang mangam nanaba isagi purupana khongkham semba tangai phade maduda da purup atai na su ikai khumnarakani isagi purup phawba kan bangam jadrabade iraiba kangan abigi thaja pasu mangki batabane Aduna yet saying bakarana matho natana matho sajahurasano aikoi batam lanthok khitringai taw bohina go samura gam ainapagum purpasi kanna balekang lapham thokpa thawtang lokot pinanaba thamoi sengna taksinjari aire mahadarakpa atopa pau amadana mamangda amukta oikhitriba anagba record oina supreme court na high court taragani toida mioi homphogani pan just noida recommend tawre mamangda amukta oikhitriba amade thengna khitriba amu oina chief justice Ramanana losing ba Supreme Court ki apunba member ahom yawba committee amana hai court taragani thoi ki judge homphugani pan amukta pun recommend tawkhre an agency dagi phangpau amana aire pawasina hai Supreme Court judge oina hakraba mai homphugani pan mak hause makhal makha kya ki khudong chaba sing chawro mayuk nari Rajasthan Allahabad amadi Kolkata da leiriba high court sing chawna punna high court taragani thoi ge judge sing oina mathau tawragane Ngasi lauthokraba atopa high court singa tudi Jharkhand, Jammu and Kashmir, Madras, MP, Karnataka, Punjab, Haryana, Kerala, Chhattisgarh amadi Assam gini aire. Haukiba gasta gi sajat kun mga amadi September gi amada phangkiba mifamda AC gi member ohumna saba committee asina punna candidate Samatara ni thogi ming lauthoke. Makhoi singa tudi bardagi marfuga ni thoi amadi judicial service dagi kuntrama thoine. Makhoi singa tudi manung dagi committee asina bardagi ni fuga mari amadi judicial service dagi kunga mari punna Jasum Pogani Pan Aduda recommend Tokibane. Padmajapati Atopa historic Oiba Kongtang Am in a settled tribe the Nupi. Judicial officer Marley Bankongba Guati High Court K. Zazo in recommend Tokibasini, Magna Mizoramgi, Wena. High Court Amadazas Wena Taupo, but Yan and Bamisakoiragane. Marley Bankong, Hauzik, Aizol district just when the Taupo Rivane. Chhattisgarh came Amada Nupi Samaga Supna Amma sterilized Taukibaki Matang the Tizin Homjin and Bajatang Tautagre. Mass sterilization amaki maramda kumna thijin humjin nadaba jathang ama pigre kemadu Chhattisgarh gi Suruguja district ta aukiba thada pangthokibani su are
हारिबा केम अदुदा पुंग निपान की मनुंग नुपी चामा सुमना अमबो माय पागना ऑपरेशन चथाकी आइरे सेंटर की गाइडलाइंस येंगलुरगदी डॉक्टर अमन नोकमदा स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कुंट्रा एना पांगथोकपा ngambagi ओइथोकपा लेते आइरे ऑपरेशन तौखरब नुपीसिंग अदुबोदी मसा मौ फना लेरे अदुब गाइडलाइंस की मतुंगिना तौगदौबा ऑपरेशन मासिंग हेनबगी मतंगददी डॉक्टर अदुगी मथक्ता थिजिन हमजिनना बजाथंग ताउथाखरे आइना डॉक्टर आलोक शुक्ला सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट फंगदोखरे बिहार द लिसिंग अनि अहुम द पुलिस पर्सन तरागा मथोई आत खिबगी दमक वांटेड लाउखरब मावइस भागतखरे बिहार पुलिस पर्सन तरागा मथोई बो लिसिंग अनि अहुम द आत खिबगी दमक वांटेड लाउथोखरब मावइस अमंगरांग इराई नुमित रोहतास डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना भागतखरे आइना पुलिस ना फंगदोरकले माउस गेदर अदुगी ममिंग संसवाना चेरोन कवि आइबा खंगबा ngamkhresu आइरे जदानपुर एरिया द पुलिस ना थीब हुंबगी थबक चथाबदा फाबा ngamkhibani आइना सु आइरे चेरोना अटैक अदुगी मास्टरमाइंड तौखिबनी लोइना यूपी द माउस अटैक की केस के आदसो मागासी वांटेड ओइखिबनी आइना पुलिस ना फंगदोकले नागालंबरोम द मध्य प्रदेश की ओजेन द स्ट्रीट डॉग भंगा एसिड साइसन बिदुन आरखे केस अमा पानकटखरे मध्य प्रदेश की ओजेन द साखंगदब सिंह स्ट्रीट डॉग मंगा साथी बपाउंग एसिड साइसन बिदुना सियनक्रे आइरे पावदो हेक ताबग पीपल फॉर एनिमल्स PFA की मेंबर ओइरब परियंसु जेना इंडोर दगी लाखदुना थौदोक थोकफम मफम अदुदा थोंलके अमसुंग साखंगदब सिंह दोगी मायुक्ता वकत थांगलखी आइना पुलिस न फंगदोलले मारा लैरब सिंह अदु फागनदबगिदमक्ता मफम अदुदा लेबा CCTV फुटेज लौगतुना येंखरे आइनासु पुलिस की पाव अदुना मखातना फंगदोरकले मखातरकप अतोप यामनंगक पाव अमदना केरला द ममंग थाद मांखिबत लुहोंगलबी नुपी अमनुंग सिनब नुपा की सक्संगदा फुमदुना लेरमले केरला की इदुपकी द नुंगसिनब नुपा की सक्संगदा नुपी अमगे हक्सांग फुमदुना थनमबदु फंगरे नुपी अदु ममंग थादगी मफम खंगदना मांखिबदगी थीनदुना लाखिबनी पुलिस की पाव की मतुंगिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दा फंगलकपद नुपी अदु मागी मसानुपा सही तरागनिथोय सुरबा मगा लोइनना अवाइबका अमद मपुरोइबगा साउनबदगी तोंगाना लेरकपनिसु आइरे अदमकप मदुगी तुंगदा मागा नुंगसिनब नुपा की मेमदा होंगलकतुना लेरखिबनी आइना पाव असिना मखाताना पल्ले US द ट्रेन तौबा अफगान पायलट मरमदा हल्लबदी सोइदना सिरगनी आइबगी अकीबा लेरे ममंग थादा यूनाइटेड स्टेट अमदी मखोइगा पुन्ना सत्मिनाबा फोर्सिंग अफगानिस्तान दगी लौथोखरब मतुंगदा ओइरप फिबम अदुना मरम ओइदना अफगानिस्तान की नॉर्दर्न बॉर्डर रोम द एयरक्राफ्ट अमदा पाइदुना हौजिक उज्बेकिस्तान द संगजफम लौगदुन लेरिबा US द ट्रेन तौबा अफगान पायलट अमा मरमदम अफगानिस्तान द हल्लबदी हौजिक अफगानिस्तान बुखदम चनसिनदुना लेरिबा तालिबान सिंगना सोइदना आतोपिखिगनी आइबगी अकीबा लेबदगे मरमदा मुक हंदना लेरि अन एजेंसी फंग पावगमना आइरे पावसिना हाई पायलट अदुना मयुमदा हनबगी मरी लेनबा वफम फंगदोरकलिबा अदु महकना हौजिक संगजफम लौगदुन लेरिबा उज्बेकिस्तान की गार्ड अमना महक मफम मसिदा पुंसी सुबगी लेबदी यारोय हरपदगी मरी लेननानी आइरे वफम अदुना मसादा हाइनिंगतबा वखल फंबंगदबा पावले तालिबान कुदुम चनसिनख्रबा अफगानिस्तान महकु अमखना थाबा हाइबसे माकी ओइना अकीबगी मसकने आइगे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगे मरोइबा पाव खरा असिबा पाव दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदागी यंगबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिना थोमदा कानरबदी सब्सक्राइब तौबिदिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगना पुनमक पो अमकना थागसरी।